langsung pun. Yang masih digoyangkan. Ayo Koko digoyang Koko. Gara boda sine emu di mana kata aina marumidi cairan dapu mata di kanda di kaiwei wei kedua katolu ke upah lima ini pitu baru cibi sampur itu sae samampu lengo abe musae aina mana uri warawa umaniki weli umara oto apa kanga wanita kako kadi tareka
kembali Mbak Rehan.